kore ke u whatapu atu ki e hoik. Ka ma haa Fatufonua mo haa matapure. Whatapu atu ke tiki motolu ko toa pe. Kainga tonga ko mo mea mai ki he tau polokalama ko ia o e Fatufonua fo ou i he whiawhini. Aia ko i heni pia mo Piveni Piukala. Ke ma whakahoko atu a polokalama anga maheni koni ko ma whakahoko atu. I he whiawhitu site ko toa pe. Ko e polokalama whaki koe ni. O ko polokalama whika o no eni ko ma whakahoko atu i he aho ni. Aia ko e tau mua whake polokalama. Pako hingoa e polokalama koe ni ku i ko e Fatufonua fo ou. Pia o ku i he laine a Piveni Piukala. Ka dakpeo kai ke lava asi mai hono atako hinga kune i kai ke o ku kai whatongia kune mo ua pe o whemo ikina no whahoko. Ka kune loto pe ke matalanoa pe ke hoko atu pe ai polokalama i he whiawhini. Pia ku whakawhiawhia pito ai mahino lava ke hoko atu pe polokalama he whiawhini. I kai ke ngata whoki ai o kei ko aho eni hono ua ai lockdown ko ia o Kalani. I he level o tolu, pia lockdown lewa toenga nusilani i he level o ua. Ai koe aho eni hono ua, pia ku o fuulahi a pita hono ngau e koe internet i he taimi ku foki ai e tokotaha kotoa pe i he wahenga o Kalani o nofo mau i api o ngau e mi api, pia kai ke alo ngau e kai takitaha nofo mau koe ngā koe lockdown i koe ni i he COVID-19 o ku mau whakahoko koe i nusilani. Pia o ku kapau pe ai hapaloparema o interneti, pia ku kore whamone atu ka neongo ia o kou tui pe o ku malohi whiunga pe i ku wakai i interneti he whiawhini ke malawa o whakahoko aki ai tau polokalama he whiawhini. Piveni ko uwhiawhia ke taitai le rei koe he whiawhini pia ofa pe o ku le rei mea kotoa pe pe mei tongana. Malo pita solo pia malo pita mawhanga maari kore toi pe ke hu whanga pe whatapu ai hoka te ta polokalama ke issue kondo ku whaigefka taranoa. Koia, koe wike ko o si foki e Piveni na ke whenga ke talanoa mo ke hanga o hulu i mai ai whakaukau koia na ta talanoa foki i he o tau mua pe i he whaunga o e whonua puka sistemi koe na ta talanoa ai. Na ke ngata ho hulu i mai ai whakaukau kana ke o mai mo ngahi kupu pe mei he konistu tone o whakahoko aki ai talanoa koia i he wiko o si. Paki motolu koe na kai ke mo lava o whanongo i he talanoa ko ia o ku kei mau pe tepi i heni i te ke la peo mamata ke ngahi tepi ko ia pakapau i kai te ke la peo mau i he pesi i he YouTube i he pesi ko i Vipon Media te ke la peo search pe ai o ke mau e ngahi tepi ko ia ai ke whanongo ai kako e whiawhini e Piveni ko kore ke kataki kata hoko atu mua i he whakaukau ko ia na ke talanoa ai i he wiki ko o siko ngā ke tau whanonga whakalere pe mo tau kai ngā ai i he whakaukau ko ia nau wakaihi fo e Piveni ki ngai whehu i na kai ke afu whehu i whewe ke whakapatonu i he polokalama koe na ta whakahoko ko ngahi talanoa holope ia he ngahi mea i tua na kai ke kau he polokalama pe ko pe he au ke ta hoko atu pe ka toke ai pe ha whehu i e lima he kai ngā pe te utok o atu. Okay, malo bit solo taha foke ngahi e ftoi moni nau whenga ke whakamahino he taki polokalama he ukosi. Polokalama ukosi nau whenga ke hanga o whakawhalahi e fwoi whakatata o structure o whaunga Koi. Taha ai e mea na huloto ke highlight i mai ai. Pea koe fwoi te ftoi moni. Pea tari atamai lelei. O kui kai ke makatunga hatau fotu business pelanga kautaha o makatunga na tunga fa sosiale ai go na kuinga go e kai te ke pehe ke whakalere ha business tauta pe ko kaunga o go ai makatunga ia me na tunga fa sosiale ko fahu ko e kanga ko fai tangata e go motua o makatunga no whakalere business ko tahaya ngai mea na roto ke tauhanga whakamai ke tauhanga o tari fo te stoi mon ko ia koi he whaingata ke tau mono ha system kau kukai ke tauhanga o mahino hono ngahi institution ngahi function
ngahi roll mai nau fikau kau aki Okay. e ene pehe e solo ka paurewa o wikai ke lava ha business e foi lalo mamani o whakalere ake ngahi tunga whakasosiare. Ka te tau lava rewa o conclude ko composition ho tau whare area o whihalaki. Peikai e solo, e angai whakaukau. He kono moni he ku o varepi a structure mo whakaukau, mo tau mua, mo coal, mo purpose. Nau whepakpak pina tori anau tolpe. Pei hene pehe e whaingataa. Ke tau expect ke tau toluia. Ke tau mau ha te mokalaki. Pe ko ha whaunga pure. E maunga noa mo merino. Mo Fatupulaki. Ai fia kakai. Na ongo i malu. In text kotoa. Whekau aki ka moe lelei ai whakalukfua. Ai ako huinga foki ako e kufatala noa he wiki kosi ko ke tau hanga mahino e feitu ke tau mahino i lere feitu mo foi faunga na tau mawahe me ai foi faunga ko tau lolotonga ai mo faunga ko te tau whakaukau collectively ngau e ke rational thinking aka mai lere whakaukau lere e lava ngā ue ke mauluta o e kahau. Na ulawe fo ke mau inga. Koe fuwaka taha be i solo. Ikai ke hake hakau ka whaingata ia be ai whahinga poupou ki ai kai ke whaingata ia whahinga ko ke poupou ki foi whaunga. Koe mea ko maua e loto lahi whiunga ki tau tānoa mua ki tau. He was mahino ia ke ngahi ripoti ke he tau foi diriu ne fai wa noho fulu. Basically ko me kona nau tala mai. Ko foi diriu go ya, ko foi system go ya, won't function. Koi. Ai ko poini le vai. Tau tali mo ai u foi mo tefto mo ni me go ya. Ka tau lava o fatu a foi system tene lava whakaheka ke tau whanau. O te tau noftonga tau tolu. As of today. He koe ngau e kotoa pe o historia o whai laulau mai pe o whai laulau mai pe ai tau tangata koe ni koe uko tau tangata kao. E ka pao te tau whakamohe mohe. Pa tau tuange pe ke tau tawhe. I he whakaukau was mahino mai wai palparema. Hange ko glave ko he ui ko si solo. Koe pure urua ke whanuani na i he tui in Privy Council. King in Privy Council. Koe foi momoi na whai he tui he wanohong fulu. Nani hanga tuange in the complete executive authority. Tuange e ia. Na remove he tui ia away from the structure ko koe whaunga pure. Koe whaunga pure ki mua. Koe nga sai, koe taha e whakaukau ke tau lava mahino. Matu tō lahi whahinga e o kū mai pehe tai mahino. O kai e nau hanga whatonga i tau develop mai moi foi momoi e loto hanga maria e tui ni ma. Kau tau hange neu tau ada toke foi mga thau. Wai foi se fusiakia. Ke foki ki he, ke alu ki he, foki ki he, alu ki he. Kako hunga i whatala noa ke mamange e tau sio ke issue. Ai oski he na koe tui na ne pure i whakalu. Tau e me wangeau kon ko osi. Na hene a fio e executive authority. E whakarea ko he koni sudonena ni ngau e whakarea ko e current. Koe tui o ne current. Na e au mai ke tau liriu ko he wanohanga fulu. Sai, koe whehu i hae hunga na tau liriu ai. Koe ngā ke whenā pasi lele ianga. E lava ke mahino. Mo lava ke tau whotu tuu. Ha whaunga. O ku
oku endorse he atamai lelei. Koi. Rational thinking. So kau ki o atpea ki whatata ko ni sol he ne tuko he taimini. Koi. He tahane ngahi mea ko siok whihalaki. Ko e tau whiri wharearea, e tau kau me mipa ki wharearea, toko taha whitu me whawhonga ka kai toko hiwa, ko kau no pēri. Koi. Hange ko kula whiwa nei, ko kau no pēri ko ngahi tūnga whakasosiare ia. Koi. Kau nau os automatiki e nau tangutu ke tau whakalere e tau business. Mantoi ko government is a business. Koi. He kono inga, it's involved money. Pea koe mahatunga e pure anga koe panga tukau. Koe foi overlap ko ia. Os lava beoni identify mai there's something wrong somewhere. Sai. Raki foi. Raki e mea ko show. Raki. Unga vuku ai ki tau. Peka ki tau lau tatoria o come up with a solutions. If we do not analyze it, tunga loro tonga me tau palprema. Palprema whikawa ko sio ki ai koe feel for constituency. Koi. Feel for constituency. Whanau mai gensolo. O wai tau whiri officer kolo. Kolo ko toa peo pau gea no town officer. Officer kolo. Koi. Pea ko wahe u kolo. Ai u kolo ki he whawahe. Koi. Whawahe. Sai. Yo ate whatata ko ni ko tonga taponi o ku wahenga fit. Wahenga la lahe fit. Koi. Sai. O se tau whiri pure whakawahe. Ka tau whiri whakafofonga wharearea i he constituency e hongo fulu. Wai ngai wahe ngai au la lahe ange ai kakai au tau he pure whakawahe kakai tau he whakafofonga. Whakafofonga. Koi. Sai. Solo. Ki au, there is a duplication of role and function. So how be tau kau kon e tau kau whafufonga wharearea tau doria. O ngau e whakapure whakawahe. Koi. He ko hono uhinga in solo. Ai go o go be go ngau e whakapure whakawahe. Te gai kota ke tau whanau tau doria i wharearea o ngau tala noa a national issue. Fatufonua lahi. Wela meu tau whanau ngai tau longa ai i wharearea. Koe whare la langa. Koe tamte vai. Koe luo he hala. Koe tapuame mo wharearea. Tala noa he whare maa lo. Koi. So ke mea wo mai o tala noa he tau wharearea. Koi. Those petty issue o kai ke utoi so ka men ko whakaukau to don ke tau tānoa i wharearea. Tau tānoa e tau trade deficit. Tau tānoa e tau exchange value e tau sirini. Tau tānoa ai quality e health. Tānoa ai quality of life. Quality of education. Koe u issue whakafonua lahi ia. O kau whakaamu ko wharearea. Pea moe tau tuhau. O whakaukau me foi amperela maulunga. Ai ne peherewa o unehanga he issue kon tau hanga o ake. O nehanga o talamai o kuei mea kuton ke whai. Koe haa mea ke whai solo. Kai ko aku ia. Kai ko mea ia aku. Koe poini pa koe whangai. It's about time ke kakai ako. Kakai citizen statement from one. Ke nau whakakau o oa ngata. I o nau mua tuhu pehe ahoni. Mai nau lerei. Mai nau convenient. A nau whakakau ke tahau. Kako in.
ka e malama fe ke tau fatu ha wharearea te nao mai ai o tala noa I siu ko ia. Lolotonga ko ia whakawhalala pe whafofonga ki he kakai ho nau wahenga ke whiri na dogilua. Koi. Peko ki whemau e kakai a ko ia. O nau whemau ko meo, ai ko kuhinga wai meo tau hana tolo mislead, misconceive e kakai I he purpose o institution mo no ngai function mo no ngai role. Ko me ko te alat ko ke kawatonga ko me pete nau tala mai ko hala I he nau ve kalapu ko e fare lalanga I fine matua. So te tau mere mo tau tolo e tala no ai me ko pa pa te fa foki ko ia ki he homana tu venga I le mai tau fare area talo tau liu e wano ho fuluma fa constituency. Koi. Koi. Hanga ko ni. Te wate issue ko ni e solo. O kulotonga longa ai fonuan e foi lao na to pass pe mi fare area. Se ka wa mo traffic offenses. I won't go specific for the high offenses. Koi. Ka ko traffic offenses ko to ape. Somehow I lao na for pasi. O ku no for my pay I mo wai he amount of unimaginable ya ki scale of economy e kakai. Ne mangeau ta hafi. Tai solo. Ko point foko ke tano ko ai vai pe ai foi sistemi ke ne hanga o whakatontonu ai fonga whakalere ai governance o fonua. Porque whanau mei kau hanga ngeo lawe ke mea ko ni pe uhinga lere ka koe. Foi la ko ni whekawaka mo e seatbelt. Pe whakamoua panga ni mangiao. Nā kai ke tau whanonga tau tōria na e hoku halongoa ai whare area. Ia, koi. Ke whai lao ia. Sai. Hu hanga tonu mai pe whai lao. Whaki he kakai. Longoa ai kakai. Koi. Nā ai whai malanga whare area walungo fultupu. Mahalo nei ka te au ko laki niu. Pehe he tahe kau no pere. Osi hono celebrate ai ahoi tui. Fia kakai. Kau nau longo anau tori whare area. Kau ko tuu haka ko a laki niu o pehe. O ku fia kakai kua koe tau longo ai whare. He koe whei tuuen o mai kai lota kakai o tala noa ia. Ka pau he kai ke taulonga ai whareni. E mamahe ka kaitua. Ka sio ke poin ko hanga ta o atu. Hala ha whakafofonga. E tu o whawhi paki e whai lao. Pe walk outi. Pe tene ui ha whainga mea. Ko ngā koe ne amanaki mai koe kakai e whonua. Te nau whetaulaku mo hesol. Mo hesol e whai lao. It's a nuisance. Te tate mea koe ni solo. Solo ko te lere holo koe ni wahel nuka alofa. Ko te ki lere pe ulawa mita te au. Te lere mi whare koloa koe ke office koe lere. Ko speed limit ko kilomita pe whanoa. Ka ke whakakota ngai ke whakapiko ki kakai e whonua. Ko ki heka hake te lere mi whare koloa koe pau ke tui reita. Ko ki lere ki whe I he speed limit koe whanoa. O ke pehe, o kuna panga maari. Ko whainga lao le leien ke whatu, ke Covenant Act and North Society. Ta osi lo lele pe koe whanuanu, koe ki lere, koe tau pehe koe, mehi ki waha kolo. Pe ulawa ki koe waha kolo mita uange au. Koe speed limit koe ono noa pe. Malu koe tia te mino fit noa. Koe ku poini e solo. Na I toton ke hoko whai lao. Ko ha issue ke kau whawhunga whare area. Ka ngā ue nanga ke hoko ai ko ha issue. Ena ke fu mahino ia ke
ai koe whaunga. Koe whaunga, ai koe uhinga whiketa tala noa fia fini. Koe ngā koe whaunga o ku fia mau ke whaihanga au e ki ai. Kai uhinga kai lava ke mahu inga ia e kau whakafofonga i he ngahi mea kou mahu inga nge kai oa e hangai koe ko ki i tā siri koe kamata ka unga kai oa e fuu mahu inga ia he tala noa whare la langa mo ngahi mea pehe ngahi hala. Exactly, Solo. Exactly. That's the point. He kono inga koe na toria ke whakaluku fua. He koe ke whiri mai na toria pe te nau mai ki whare area. I he mlau maria o whakaluku fua. Hau na toria me whakavahenga. Koe. Aia koe kusio e Solo. Hante o te watu maha e watu whatata koe ni. Lolotonga e nau mai o whahufonga whare area. Te tā noa e le rei whakaluku fua e whanua. O atu e paanga whakavahenga ia, ke nau ngāu e whakapure whakavahe mo nau tōru. Ati me liga fui pāvahenga koe whahufonga whare area, o tari ui ei. Koe au accountable ke fui pāvahenga. Ka ke sio mai ka katawahe ange fui mea koe. He hanga he foi issue ko ia o le tala mai o koe foi whaunga o ton ke tau ki sio angi loloto angi ai i he local government he kono hinga koe hanga i whakaukau e Solo koe sirini ko ave ko koe ki he kau whakafofonga o ko hala peia i he whaunga. But sirinya mana the ton ke tahana to strengthen ai local government. Purianga whakavahenga. Koi. Pea ave sirinya ko iai ko sino mawaheia he ko me efe kau akita moi kakai. Moi funky petty issue ko e kakai. Funky mfema uiviria ki vahenga ko. Ave ke vahenga. Ave sirinya ke vahenga. Ka koi hanga eku mahino ko kau ai tau mua pepes na allocate lingo ya ta ngai uhinga na aku mau o uhinga le ai kono uhinga ka pa ya si mau ya me va henga fa vave ko process a pure anga ia ko how hello okay ko nga u check in balance o procurement process Aia nai te whito rewa se ni tia ko ia. Koe whie mau pe koe viviri i he wahenga. Ai le taimi koe. O whai mo fua ai pea taimiri ai excessi. He koe ha aonga mau e siri ni, kau toki awa tia ko mate ai mahaki. O nai uinga pehe anga i whakaukau koe sai. Kau keilo mea koe o koko koe he aho ni e Solo. I loi toi pehe mai pehe e kapau te ekepeki kakai. Koi. O keilo sirini ko ia. O kou whatonga e au ia ai umea lere holoi kau pafufunga ui ko tonga tapu wha, tonga tapu walu, tonga tapu hiva, tonga tapu... O seme mea ai au te ala me sirini a liriwa koe mea lere ai wahenga o heka holoi pe pafufunga o hange ia koe whakalahi wahenga e ke pafufunga. Kau kai ko sirinya na ave ko kai. Ko poini e Solo that we must look into our structure. He overrepi na tai mahino ai pe si kono mix up with me. Piveni ka takau ki hua tu mo he foi konga ko ya. Ko langa to pe ki tala noa ko ke fai ko nga kamata ke mama mai ai foi whakaukau ko na ke kamata i hono whakatoka he wike ko osi. Hanga ko lau ko a ho tiri kune tamai. Na whanonga he wike ko osi vena kai ki fuu follow e mea konga i tala noa ke lava o au ke poini ke mahino. Ka koe foi kamata pe koe o ahoni ku mama mai ki ai e whakaukau. Pea koe ko tala noa koe ia ki he palo parema koe o panga whawahenga mo local government. Na ku whanonga tonu he mapolo kalama pia mo palo fesa ko inoki huakau. Na ne tala noa he mahu inga ki whakotuha local government ke solov a ki whahinga palo parema ko ia
o ku hoko ko he tainimi he kau whafofonga pa me system he whakau kau te tau pe ka ko mai e ho tiri ki whehui o ne talamai au ku e malawa nai ka pau ko e palo pare mā ia ko taha yanga hi isiu e whe ka pau te tau kamata ke tau lakihanga li riu i he ai whakau kau ke tau kamata me he officer ko lo me pure whakawahe hono li riu e ngahi mea ko ia me ta whaako ia pata toki heke mai ki whare are ia. Oia, koe whakau ia e solo. Koi. E hange koe kulau, o koe ke o kai ke pehe ia, o koe hae mea ke whai, o koe ke peo. Koe uhinga fu e whaitano au ke kamata ki ngau e tawata mai, o tala noa he isiu mo solo wā. Koi. Whakau kau. Te taulawa liriu he, ka koe ngahi liriu ka toa ko ia, pau ke fou ka toa mai mi whare area. Koi. Koi. Ka koe ngahi liriu ko ia, o ku pau ke os liriu ia i he foi system. Liriu ko ia with an anticipated system. Ai tau os, ko tau os whakatoka, ko mea te tau iku ki ai, ka koe kamata ia no ngā ue e pehe. He kai ke tau tawho pato, ua i e kau te kai ke tau anga tato, tā e fui mape, e fui system ke tau. He kona moni o incremental progressing ai ngahi liriu. But ultimately, ko pau ke iai fui overarching bigger picture, because bigger map e fui system. Koi. E panga pe fo ke solo he ko issue one ko fin ke tau whakatala no ai. O hange ko tala no ko ke elefani te. Koi. Foi kau kui ko tau hongo fulu e nau fin ke nau whakamatala i ko elefani te. Ta complexity o foi system one tau fin ke tau whata noa. Hei kai lava ia he tau tafuk, he tau rieti pe kau huinga finga ki whata noa ke tau vete whakalere hake foi issue he te tau lava pe me ne mama o ia. He koutu yang pe au ko ha system e tolonga. Ko ha system tataki ake mam. Koi. Ko anga ia ko rational thinking. He ke au ko ngahi nau fa tu ai o mai ke tokoni mai. He ko mea tau ke he mon manu. He ko sio ke mon manu e. Koi. O kulau senturi mo nau mo ui. Kai peke toi improve nau mo ui na. Ko puaka ko pohosi ko la peke nau view nau tata ko. Ko ke osa ngeo e aponio nau fare. Te nau mama hui la po uri. Ika. Kono ke he ia fahinga tangata. Mo fahinga mon manu. He ko mea ofa na wang he otua. Pe ko pau ke tau continuously search because seek ki he optimal benefit ki he fahinga tangata. Pako ngawe ko ya ko haki ngawe si pe ko huinga ye ko tola he ko fatano. Pe wa la we ai ka India pe ko devotion is another form of intelligence. He kulahi me ai ko ke lava he intellectual o solova. Ka lava ya he devotion. He tau tu kaimi tau fekum. He go solo katakpe. Sometimes I'm sound overreacting to umea. Kate whakapapawa tolo. E ka ilo uri poti. O mai ki whaunga ke ni hanga whamatala. Ai whaunga e pureanga. Whaete lau pesi he tolunge au pau. Kai ke utuia e lava he atamai tangata lau. Tua taha pane mahi no i fui structure. I fui system. You have to read it. Pau ke ai mea ngawe ke tokone ka koe. Ko mea ko whinga iau ke whakatala noa o waipe ai ku ekusio ku i he ataka i teknolosia ku mawe aki o lava
o mape ha fu report ia lau pesi whāngia o te ula po mape haki lai pesi ua o mahino ka mama kau ka ko winga fo whenga ko whata noa he ko isi ua ko ni solo kai ke tui e lava solova ata tena miracle ai ka pa ko tau tari pe ke toko vante ko ni tamai no au tara mai ne o smart way for solution ni without us discussing ke tau mama mo mahino o te tau te foki pe to ke mena lau e tu po aki tau ke i he wa ta pe tau te ke tau hap to ke mama ai ko me ko mahunga ia he fata no he issue ko huinga ko fata no ko he local government he sio akuia oku kai ke effective function e fare area ka ko sio ko ke foi structure ko e fare area o base e na woman na to kiloto on constituency base pe o faka natula ia ke o te to ho ha au ke he u me e ka ko vi ke ngai wa henga mo takai ke he ko me be ko to ka ngau pa hai fonga e firia ia piloto he ki constituency e ka ke ha ta haya ke o fa pa ka ke ha o ta haya me he fa constituency o race mai ke pure anga pa ha ka me te tau fai pe te tala no ha tau fea ke tau hanga o puke e tau exchange e value e tau sirini ha me ke tau hanga puke tau GDP ki olunga ha me ke tau hanga o reduce e tau deficit i he trade ha me te tau lava fai ke tau hanga o fasisi e tau spending he health ka mo ilere kakai he ko ha issue for constituency ia issue for national ia ai ko siore va pakai ngata yo ko fatonga ya uya e ka fa fongo ko fi nga wa ki pe moya mo mai lere mo re o pita na taine na toria o fai holo ko ai me afuka me a specific pege de constituency lo tanga wa na speak issue ya hange go ni sol kai ke haki we haki fo ilongo ai ta ka ufare area ke tai mo na palpare mai ai utahina ai mereni an gone mahina November but national issue that's a national crisis heko impact for economic and impact for lukufua pero me ko je ka issue heko na ko mai na to kiloto na ko je hanga tu ka ki ka fa nga ko tu ka ki ya fa unga system ko e mahalo ke tari mai ko ia ai fehu i ai fehu hene ua ku tatau pe ko mai tai mo ke tala no ai ko ke kai ke lava ka fa fonga tala no ai fare area issue o mahu inga nge national issue kana uno pena to focus na fanki constituency o ku tala mai reva he ni ihia he ni ku na to mai o fehu i mata mai ai reva to tonu ke tuku ka to na do ki tu a he fili oko ka ko nga ku ke o mai pe tari ke ai o ka ke tala no ko he tuki tu ama tuki loto ka ko palo pare mai fa ko palo pare mai ai system o fa ko solo o ko fia o panoa he line of question going out with hako mai it appears of mo uye atamai hangen go ni mene ta ko no fa ka ai mantu ka function e fare area is a completely different function and role me function e cabinet sai ko oi ko anga ni fa kata at pe ke tok talanga yo mga tunga he regional thinking ko hanga ni fokau ko tau ko natula ka mo atakai o ke ia e kakai o nau ke fili mai pe nau tole tama ala to kavatonga o tu wate na foi tapaka without thinking
ki hono Piveni Fonua mo ka hawe nau whanau. Ko ui ko ia e angai whaubau, to ton ke tau whiri ke hepe tau tauria wharearea. Sai. Whiri ke he wharearea. Koi. Taka pau, whiri ai pare mia me he wharearea. Pea ataia ki ne whiri ea te kau ni sta me tuka. Koi. Ai mo puhinga ke una kono hinga he wai mego ko hanga fatonga. Mahino pe na whiri mai ko he kakai. Me ho constituency. But that does not mean you have the capacity ke whakalere hafu organization of multi-level, multi-purpose ono uhinga. Ai ko kusio akuia totonu ke tauhanga na toluia ko anga mana tu ko ai ni ko whakaukau ko me ke whai. But what I'm trying to do is to generate a thinking compartment, faculty thinking ke nau kamata whakaukau hei kai toi hau hataha kehe ka ko tau tolu kakai o tonga te tau lava fatu ko tau whanua. E tolongai ko tau whanau mo tau fatunga motua. Koi. Ai ki au ko anga ko whakaukau. Ihane kamata pe ke mahino palparema. Kamata rewa ke hau e ngahi whakaukau lerei. Mana tui ko anga whakaukau. Hey, we cannot be all and everything. Hei kai te ke kapureita pa ke tanke vai, pa ke tanke pentin, pa ke te foi vai, pa ke hohe, pa ke... You cannot be all and everything. We must embrace, appreciate the tako toa pe, mo ne ki tau gei te nau lau o chipin. He ko huinga ko whatanoa, he ko ongoia hange wiri fia whanua he tala noha issue. Issue whekawak mo tau wharearea, issue whekawak mo tau whaunga, issue whekawak mo tau konistutoni, issue whekawak mo tau kerekere, mo tau lau kerekere. Ka kia au, e meiri noange whanua no tala noa I mama I kakai. Te wate whatata ko ni solo. Pai kau mena ne, na whanongo pe, o ai ki hopo whekawak mo kerekere mo tua, pia whafoke ni kerekere. Na oho mai kau. Koe nau whakakau, te wini fo I keis ko tau. Koe nau oho mai pafa matala mai nau whakakau, e nau palaparema, ko sia tau eu nau hala pe nau toria. Ko whamatala peo ko mama tu ai lao. Me a fie maari e na wokau ei. Ko sia koe maha uinga koe kau e maa e so. Peo ku kovi ka koe lao, ai tunga lao lolo tonga, pe sai ka koe, ka koho o mama ki ai. Koe kiau, koe essentia, koe tau ngau e langa whanua. He ta koe, koia bea pala, ka koe ui koe tai mahino, pea ne pehea I pehea, tala noa I pehea, tu rote alo whanai, mutua koe na narea, sio koe whainga mea ka hoko kātoa pehea, he tai mama e ta mai ke uisiu. Uhinga e sole, koe o toka ngau, peo I ta maha taha ka au, peo pehea maha no pere ka au, peo pehea mai tu I ka au, he kui kai koe tau mua aku, o waha tau whihi aga nau tō. Koe tau mua aku ke mama ki kakai, ai lao o ku whakatu ke pure ia ki nau tō. Kāngai whakaukau. Koe, Piveni koe ki pou wenu ku o mai me he takawa koni ko hotiri he kau mui koni he polokalama mo whanongo. Kune tala mai I he mahino koe ki ai I he tuunga tai nimi ku mahino ki ai ngahi vete koni mo whakaukau ki hanga o mai ta I rifia I he whakaukau mo ke loto lahi ki hanga o whakamama ngahi whakaukau koni ko ke tala noa ki ai pepe e hotiri. O ku ne whaamangi ia he kai te ke te whawhalala koe hataha koe pehe ko lawe ahai. He ku ke osi ia koe pe ability ia ke whai pe ko hawhai ngā mea fo au he ku os mama pe ho atamai pane whakatata pane te whamanatu mai ki mea he ku o hili homo kei wawa uhai na ke loto lahi pe ko e ai I he taimi ko toa pe na whai ki walk out
ne mana tu na ka ke kau ko ai mo sai ko hinga na ke na ka ke fa ko hata ko ki lango ko mai he to ko ni ke me pa ku ne fa malo mai he tala no ma inga ko ni ka ke hoko tu pe ko he fa kau ko nga pe ko kau fanongo Oia, fa malo ka ho tiri o moja ho tiri. O kai ka ui kai ko tamba fa fa ki da uia. Koi. Nga fa fa kana I ka ko anga pe ia ai fa kau ka bau de tau alfa po uri pe alu tai mahino pe. Alu pe ko nga ko fa hoko mai me olunga. O kai la uia ka parangi o kai pe ngata anga ia ai ka taki tangata. Koi. Ai ko sio kia ko me au tolonga ai tataki ake ka kai ma. Me ko tolonga. Pa nengo hange ko moni pe solo ko ngoi pe tai me taha hange nia ko hai hui ko to he lai hilen ko ya ko ini itself ko fie mari pe au ka loloto ka au ai kau inclusive growth solo that no one is left behind ko kau ko ya o mahui ngai ka au ai tala no e mama ko kwanga sio ko ke anga composition e tau fare area o winga ko o kai te lava e fare area o interrogate ngai heart issue o se mama aki ka ko winga fo ko poini solo ko poini ka hanga ngi o lava fo hanga tonti ai ko winga na o fare area ko o mai kakai ke nau fatu halao ke pure ia ke kakai ko lao ko ia uhinga lele lao ko ia o kutari o kulava o kutari he tokolahi i he uhinga lele so ke me ko na ulave ko ke traffic offenses ka ulave ke ko ko ni solo mo kai ko ke mo imagino ka te au ai motive ngai foi lao ko mo hanga fo fokio mo manatu ko tai mo na hu mai ai lao ko ke traffic offenses na rock hu ma wa mai pe ya o tari ai fare area Oscar do no tari go ya mo no ngai tu ni mo me to ki hu mai foi lao ta hai muia osi ai foi ai me go foi lao go ya solo ko foi lao ben na ben hono anga hono fata no me fare area ko ta to ai revenue tanaki may have traffic offenses. O kutai ka to me ko te auria huru pare pa. O hu mai ke ki foi recurring account tanu halai. Does it make sense? Mari. Okay. He kono moni solo. Ko tau hanko o fatu halao ke ne pure e kakai. Ke ne kave ne kakai. O kauhanga o mai interest e kakai o mua. Peko osa nge lao e fie kakai pe mamahi. E ko ngai fo I fehu ia I he process of decision making. E hanga he tawharearea ko tō peo fehu. Ko lao ko ni e fie maria e kakai pe mamahi e kakai. Tai. Peko paure wau te whakakaukau ko te fie maria e kakai. Pa te fehu I rewa, toi ai ha motivi kehe. Toi ai nai ha motivi kehe. He kon mahino ngan gau e solo ke foi lao ko ni mono to fahu mai foi lao mawahia ke katoa ai sirin ko to pe tanaki me he ngahi traffic offenses. E ave ke foi account no go recurring account ki he tanhala. Pako foi sirin ko ya. Tatawa pe pako ha honolahi. Na ke te whakatangata ke peke ke aha taimi o arako whaaki ni manoa miliona pa tau fiai. Koe hape lahi taha, sai. Ta foki mai ke hifo I lao. Solo. O aia o re tae e whaka uri gogo moe pasese kou heka I loto he veni.
O koe la whana wako kau tui mui, kau basketball, kau tau ngau e no foi mui. Pai ga no re ta na pokan tu un. Ko fe he ongo foi katokuri ko ni e kau pase se. O moa vana polo pe moa prone whisky ke lavea. Kau he kai mui he ven pare, pero he kai mua he whakauri pe moi pase se. Aia ko whakakau ko pehe, koe aia foi la ko ni ki he le rei ai kakai, o kai ke whenā pasi ia. Sai. Ka koe uhe koe ure anga koe ni na nau whotu e nau kaweinga, na nau hupe na nau pehe koe mau misiona, koe mau visione. Koe visione, koe tanu e hala whanande osi. Aia koe ngau e greva ata mai le rei so ultimately koe lao na whakugea. Ki he safety e kakai po koe tanu hala. Nau whanau ake rei ti o. Nei ki reka i uiha koe tohe he veni i mui. Whanki veni pe koni koni tawanga i kou he kai kau basketball monea. Koe kupoi ni hae mea fui lao ni o me whai. He ka pate mo whatoa mo tori i murina. O ku tapuha ke he ka hataha i mui ala. I ha venpe. Tapuha. Aia ko kuhinga. Ka pau koe safety ai kakai na uhinga i tau whatu e lao. Kau e mea koe hano tau fi. Pea ka pau kai ke taofu. Enforce ke pau ke ai reta i mui. Pau ke ai sea ke tangu toi whainga mea pehe. Ka pau koe safety a kakai na uhinga hanoi. Ka koe ai mea koe na o mahino mai e nea mai ke taimini. O fe paki ai attention ya re fa mau anga minister pa mo pure anga moi kakai. Ko foi lao. Ka ha mo TV, te fa pa to mo TV foi lao tan mala. Mahino le te mahino nge mo ala nge i fo i vete kon ko ki hanga fa ko ku mahino opito i lau kon ni ai kau follow kon ia tau wa dai ni mi tola hi opito ka inga Piveni nau o ku nau mamata ke ta live ko ni pe ku unau tala mai mahino opito e mo TV ka nau tolu fo i vete kon ki fai ako una fo ke tala no fo solo na ke hokwa ko issue fa le area he ko hano nga he ko ke nau me to ki lo to ko nga ko le re funua falukua so therefore we must revisit the tau for structure ai ko ko le toa ke kakai ka wako ka mate ki funua ka citizen tonga ke nau kamata siro ino tala no issue ta ba kamata ke tano mi ko ka matonga tala no e atakai ha ofanga ko me ia e lava o ha ke tano i fare area ka tau fa ko no moni fo ke tau te lava fa ha me ki ku nga ko tau e lo tonga kai ore va ko to fa mi fare area ka pa fo ke tau fatu ha fa unga o kontiu si mi hono atakai ke ne hanga lalanga me ko tau fa am ke hoko kai ke ko ta fo ke nga issue na la ko jai ka nga issue na loto he ta program to si ke hanga fau e foi pizza ke ma fau ko rolo ko play e ka no pere ko fa ma po fo ko ai loya ko ai komniweli na ne fai ko ke dili ko ni sutone ko ne ai pe foi time you fe hanga ya interest privy council mo interest cabinet e hoko longwa pa hoko palparem ai tau hanga to wange o tau tuange to ka ha we fonua mo tau fanau ki he mesi o foi relationship go ya sai ha wonge tau fare area ba de mo fatonga
ko lao ko na tali tu ini ma he was ma valu ki hono tu kuange mai in executive authority ki he kakai I he pepa paloti mahalo ko para kalafika tolfa ripoti ka ko u ka yo ko ye o ku ai de topu ka o mama oi ka ko ne lave ko ai ko foi forma ala ko he ko discuss ko he committee I roll with my fire privy council he koin ko mo ko ai ne afio ke tu kuang e ke pare mia pe mani kapneti kono whakarea koe, he foi whamatara koe ripoti, koe tuange mai ke kakai, ke nau whai tutu nia he pepa paloti, sai. Papa te mō whatoa ngai, ai u vote of no confidence mo hau goni e tau whiri. Control au pito he foi toko hiwa. Peko, o kui kai koe whiri ai kakai. Ko kai ko pe ata ko ko solo ko tala no aten ko ne en tau fie mau ko kai ko ne en tau fie mau ke tau anga pato ga ngai ko kuhinga ko lave ko no tuange ke he mesi o for relationship e kapneti pa mo privy council o ko pe ta tau to pe mo tau tuange ai ka hau ke he mes o relationship ai ka no pere pe mo ka Fatufonua kakai he ko men ko sio ga jai despite this I foi mo ni me ana longwa ai ka no pere la I fonga ai pureanga ko ka ko tai mo na fai hiki ni ma pe una ke falalanga pe ka ge na falalanga ma opo na to o wai me go mo o fema o pere nges na don't ke to matapoto ange ka no pere they are not there to go against the people and the majority of the people because the people's wish kai ke ko hinga ka lave go jai ka pa higa ke tahanga fatonga I issue go ni hange ko lave ki mo ta programa ko tau feta kai be mo fa tau hosi solo ke mea o kui kai ke ngau ke whakakau le ia as long you give me I foi mafai koe te watu foi voti o mai foi mafai koe te watu foi voti aia ke tauhanga fatu hapureanga ke current aki ngahi te stoi monio tui wha man lahi good governance mo transparency accountability e kai ke lava ia o achieve e whakatau hosi. Kai ke he whonga koe ne kai ke lava he pare mia ia o whakotuhane ka veinga vi sone mo hane tau mua ngā ue ke le rei whakaluku fua. Ta e tene compromise koe ui koe ka ne mau e voutu. Ka koe fwoi mawhai koe no nofo he toko hiwa. Ai koe so ko hinga fu fata no ko tu I privy council ko na ne in command of ko hai pare mia ko hai se pare area ko hai minister and it was okay kana u hinga lewa ana ko kwanga ku mahino ba ku na yai ngahi big decisions I he kau minister na te hala o tu pungai ai kamata ke moria ai falala kakai na utimania ngahi liu na kau takilot ai ko buhinga ke tau tali for process na tau sawai ngahi mga hala mga fanya tau swala ka mai miai tawa mai tau tol ke foi mga fa ko ini tuange mai he tuia ai ne foi executive authority ko ya puke ya foi tau hiwa ai ko seui tau talano ai siu ko ya ko ne mamange Bakabau wake fuko grave fuko dai ke tau fai tutu ni he mama o overrep ai pepes o ai pepes ia ka ho eki
wai pe si e whaahu, wai pe si me tanga, wai nau mai pe si nau nofu whakasosiare. Nau lawe whoki ai koe ki mua no fo tutu e tau kere. Mono vahe hifo e tu po uraki. Isa dissemination network. He kai ke tau alu katoa pe ka tui ke mai mea tau kere. Tene hanga whaka vahe lalahi. Tuku e kau no pere, toki o rewa ka kaiki kau no pere ke vahe mea. Ne ui pena toko kau estate holder. Koe kau ai koe holder ke nau holder ai. Ai vahe ke kakai. Ke ngā wei ai nau masiwa. He kone tu maria nge kakai solo. Koe tu maria nge hou eiki. Koe tu maria nge ne afia. Pe ai forewa. Ai tau orewa o pe atu. O te mou tau kau noa mai. He koe sovereignty country e. Koe hai anga e tau o pipiki he sovereignty. Paulo tong koe au tau kore ke ngai whanua. E koe uhina ai whakau ke disseminate kere o au ke kakai maulalo taha ko tope. Ko tutune ko nisitone taha ko tope. E ui tongan subject. O e tau taha ono o lahi ake. Ngofua ke apply ki ho kere. Mehe kere no pere, mehe kere tui, mehe kere pureanga. Tutuni e ko nisitone. Ngofua ke whai mea koea. Pato i tutun pe lau kere oku tapu ke whakafisi. Ha kore kere hata. Ya no pere tu a minsta. Ai ko boi ni ko whakau nei o mai he no whasociare. Ai rock faba me tau koni stutone. Ka kau e kakai. Ta ko tope ni kere ki ngoue. Ko tu maria nge kakai to pesete lahi taha kakai. Ko ni tu maria nge hoeki. Tu maria nge tui. O tau lao rewa, o piki ke he foi pore o i tonga, koe whanua sovereignty e. Kai ke uhinga re ka te au solo i tau kei alu me koe mea koea. Lo tong koe au tau o kore holo. Hapai holo hanga. Koe poini ia e solo. We must address the issue wani. Pero nau lawe pēo he korokarama ki mua. Koe whanuani. Neo ngoi nguru whi umu, ka koe kakai lau pis eike. Lau pis tuki. Koe taimong nau ni mamalohi ai. Ka pau o nau tauhi peke he hou eiki he nau totolo he nau whaingata ia. Whe e taimong nau ni mamalohi. Ai o mahu inga reo ke tau whakau. Ai inclusive growth i ha system o kune whakai ai. Equal opportunities. Solo, ki me bene taho se whaasa te ko seo mari osi taimi. O koe maa whana mawahi me au he taimi ko sio i whai ki lere programa akapulu i wawa. Pe au sio ki taha ko tope. O se whau ia ko whahinga e na mauto wako kana nau osi pena to he kalasi o no. Nau laivi mai he whanki telefoni he interneti. Solo ko taimo tope ko sio ai me koea. O ko he na ku mai ke poate o va ko ICT, Taimo ko ni solo na panga e wanoa. Ke kikata. Rak poate pe ke mau pe au minute ko foto ai before the end of this year panga taha ke kikata. Porque amana que kau tari kita ya mo CEO mo kau ngawe o ku malava fra teknika. Ahoni so ko programa ko ni he fangi bo he tafa. O ko totong mau pe panga te au ke kika ni manoa. Tau le le foi mahina ka. Ai ko tola e ua ke kika ta. Me apango humai branco dio tu kau kitua. He ka pa nei kai, ne o se au ke pangata. Au ka issue ya kau. O wa ke ko la ko be o te motango hui ko mo va na. Ko hui mai poinia na reform ya with technology. He na
na talo na u toki hua he wasta fitu maku wasta valu Koi. na talo lere mai tau ke polo he wasta hawa mo panga wa noa te toki lama fo matara ke teknikari ko ya amui ka uhinga kulavi gai wai mafana mawa ndia we shoivo he ko fenga mari ko ya na ka ke me ya o ya ke kawa e tai iro apa mo masiva ko point ko tano go inclusive growth lai hoko pe teknologi ko ni ko me pe ka ma lunga ka elite be ka tu mari Mola sala dai min ko ma pe re ka ni ki tola ni mo was lai via ki muri feta ki mo na family they stay connected kai ko winga fo ku lave ki ai ma winga ke tau hanga fakau e tau Fatufonua mo langa ngawe ai inclusive growth e whakanau whao tua pia. Piveni ko atu peki foi fehu e taha ko ni ko ki fehu e ki mahu inga ko hanga pe o whakataha in e ki foi fehu i ko ngā ki tu o taha pe ko e ta whaka ose a ke ta plokala ma ko tui ko ne tu he tai nimi o si mahino le rei a bito e ai foi whakau ai na ki hanga whakawa e mai mewe ko o si weekend ko ki hanga Neil katoa u whakau ko ia pe ko tui e tuku ia mo ka inga pe te hau mo ka inga o mamata ke polokalama ko ni te nau mahi no ile rei a pito ai yongo foi polokalama ua ko ni na fi hokutaki ko foi fehui ko ni o ku ni talamai ai whakau ko ni na ke talanoa foki he paloparema o ku whihanga hangai mo kau whakafofonga i whare area o ikai ko paloparema e kau whakafofonga ka ko paloparema e sistemi ai o ku ni hanga ia o whakai ai kau whakafofonga ke nau no pena tolo tokanga ke mea ke kakai hanga ko ni ko funky mea iki ko ai mea ko ke ai ke si o mahano wahenga ke ai tanuhala me funky fale la langa me funky pe kakai ke na nga ue ke na tokanga ke ngai mea faka loko fua ai ko fe unga fe mai to ta ko ni ka pau te ke fili fale area ta uni pa ke lava ki fale area o kai fo ke liliwe sistemia pe a manake te kakai te ke alo whakafofonga i nau tolo nau fia mao nau whakafofonga ke alo whaha mea mai wahenga ka te alat fokoi mo fo i mama ko ni o fia mao ke hiki e ko re volo whare area ke tuunga ko talanoa ke ngai national interest ko unga i whihu i ko hame te ke whai te ke talanoa ke whakafofonga i kakai mo nau fia mao wahenga pe te ke hiki ko ke national interest o ngai ko whamatala Ono moni solo kai peke te tau fili but we must revisit ke tau hanga o ko hanga ni whakau solo o lea ko ni whakau pe at this ke tau fatu hafaunga ke maa matawai kai maa mui wai Koi he welo ai whakau whaka constituency Koi o ki whakau u kei tau kei tānoa pe tau lia he re volo o physical world ko whakaukau ani o tago ka pau te hange ko mea ka pau te hoko ka whakafonga whare area kua pau ke ufuhu e auia ai fo i restructure o system ke tau address e whakalukufua ke lo kone tonu pe whakalukufua ia o fall into places pe ai katoa wahenga ia Koi. He pati ke sio ke mea koi ni. Koi palpare ma koi ni i he moua i he lao. O kai pehe koi constituency pe koi nai whakahume mea fo i lao ko ia. E moua. E apply ia. Koi. Apply katoa ki he fufonua whakalukufua. Pe uke i tahake pe uke hifo pe uke i kolo ke moua panga ni mangeau katoa. Poi nia koe aku. Kamata tala no he issue ne affect whakalukufua. A ekonomika he kone impact ko tau pe ko impact ko he kauto hina. O wai ne impact he tau exporti. Ne toi hanga ia toi o toi create kepi ke toi lahange ai trade deficit. Lahange importi tau panga exporti. Toi value e tau sirini toi toki lalo. O tai febele ave panga i toi whainga taia whakaluku fua e kakai. Me maulalo ke malu. Ai ko whakaukau ia. Hei kai te ke hala koe ka ke alu i he national issue.
he kai te whehalaki wa, you could never go wrong. Ka te ke whehalaki koe hao nofu i o ki constituency. Whakaukau old school ia. Whakaukau si o kita e hanga i whakaukau e solo. I ka pau te ke nofu pe koe i a whainga mea ke hanga o please pe ai ki mantui koe tau Alpha constituency koe ki kau wauta he ki foi wahenga koe toko wawhetu. Pake utangi aki ai. Kono whainga taanga ia koe si o ke tau whiriwha wahenga he malawa he tangata kantiteiti au praipi ai kakai majority. Ai whainga hu mai pe koe o hu mai ia koe majority ia ai constituency koe ia. Kono inga koe ke au o pesete ni mano e kakai na whiri ai. Koe foi wahenga koe ia. Kau nau hu mai na tolo o whawhonga. Pau nau whenga halpe nau tolo he nau whanki. Ai ko mea niam na ona tō whai o ta tonge ako. O tanwa te ki hala. O langa ki whaila langa. Nau please pe na tolo he physical level. Kau koe kene currency ai quality happiness pa moe kahau e tolonga po motuloa. Pangai whakaukau. Koe Piveni ko tui koe o whiunga e ta polokalama e whiawhini koe ngata e ta polokalama koe he ahoni. Ku mahino le rei e ka vinga pe me tau mua pe me whamatala ko whahoko. Ka pau koe hamea te ke fie whaose aki. Pe a te taimi koe nike ke whaose aki. Ki mua ke tā mawai. O tui pe sol paha ko whiunga ni. Koe. O tui au ko o slahi u isi o takawai. Koe. Toko ka te hu tahau, he wange koe kulau. Koe polgarama koe ni ke tau tala noa i he mama. Ai tau whaunga. Mo i tau fuatutu. Haka hau. O tau tui collectively whalukfua. Based rational thinking mai ata mai le rei, mai unga le rei. E malo ai tau whanau mai tau kaha. Mahalo pito e Piveni ko tui ko ngata e polokalama Fatufonua fo o ke whiawhini. Pa mahalo atu he taimi ko ke mao ke wahe ai polokalama le rei koini. Ke te motolo e kau mamata ko tui ko e kau whanongo ko o si taimi lahi eni ke mo lawa o mahino i ngahi tūkunga polokalama ku atu mi heni. O ku ata ki ha taha pe i ha whahinga tui pe ku aha mea te ke whakaamu ke wahe e tupure ki nai o tau society e tau mahino mo te māmangi pe ke whetu utaki mai ku ata e polokalamani ke whakahoko atu ngahi talano ako ia. Malo pito Piveni tatoki whelongo aki i he whiawhitu site wika hau i he Fatufonua fo o uka ke pouria. Alo bisolo. O fatu. Ko e ngata ia ka inga homo polokalama Fatufonua fo o pia mo Piveni Piukala ki he whiawhini, whamalo lahi atu i he lava le rei e tau polokalama ko ia i he whiawhini, pia whamalo atu ki apina i he malawa ke mo nofo i mai, pia mo whanongoa e tau polokalama, mo no share atu ki e tingina au tolu kotoa pe e aonga atu ki ai. Kore whamore atu ke tingi mo tolu ka inga, ka pau au ku iai hawhainga polokalama o atu pia mei heni, e ngari whepaki pa mo tui wha politika rea, ko matua ki kore whamore atu ke te koe, ko whaamuange pe te ke mahino i pe mea pina, koe kautaha ngongo ko ni ku mau whainga ke mau tuu i loto o atu ha whahinga talanoa pe mea ngahi turiki. Ko whee pe ai enkolo pe koe pāti pe koe tui o ku ke iai o ku ata ai o ngongoni ke whetu utaki mai ke whakahoko ha talanoa. Tuku ke he ka pau o ku fu mātu aki iai ha polokalama ku o atu kua harea o ku fu mātu aki tai whakapa mo yanga Norfolk Society ko kore whamore atu ka teki mo tolu ki apina, ko whaamu pe, ko ngahi polokalama, ko mau oatu, ko e mōni te, ko mau oatu ai e polokalama mo palofesa laftani. E mihe universite olo au, ko tusi te, pe mo Piveni Piukala, ko e pule lulu, ko ma wha oatu ia, pe mo palofesa inoke huakau, pe mo langa whanua ale mātua, i he whiawhi tua pule lulu ko toa pe, ko e polokalama whaka community ia. Ko whaampe, ko ngore te polokalama ki apina, ke te kumotolu, i he ngahi isu koe ni ku malawa ke whai hono talanoa i, pia o ku kore pe ki whainga maari e koe ni, ke o ate whanki tuuaki koe ni, ke whaose ake tau proklama, ke whamalo lahi ia, ke ngahi kautaha koe ni, o ku
ia e whangitu ake ni o ko whaamu ke o atu ke whakakato aki e tau polokalama ko he whiawhini, hange ko ki tu aki, ko e ka pau oku ke whie mau kawatonga, i Nusilani. Pea ka pau ke nofo pea whainga whanua, kau ke whie mau ke o atu hau kawatonga. Ko e kau taha ko e ni ko e non-equity cover trading. Non-equity cover trading, ko e kawa ia e whamiri li sala, o kunau tō e kawa, kunau tau, he tau e wha, tau e nima, au he tau e fitu, pia nau to e taaki, o kunau ngahi, o kunau whakamoa, hose hono fufulu, pia whakamoa, pa nau tuki e kawa, o momo pia sivi, pia toki whakafolau mai. O kunau whakatau atu he ngai mila koe ni, o ku asi e tu koe ni, he ta whaaki mata ua screen, nau whakatau watu e kawa ai ki te mautolu. Whetu taki e telefoni koe ni, noa ua taha, noa ua wha, hiva taha ono walu. Noa ua taha, noa ua wha, hiva taha ono walu. Whetu taki ki ai, tene lawa whakatau watu e kawa, maa, pia mo kona koe ni. Ka pau ke whia mau ha o polokalama ke live stream. Polokalama whai aho, pe polokalama maari. Pika whainga polokalama pe whaka community, o ke pe whaka family, o ke whia mau ke whai hano whai tai. Live stream ki he kakai pe whai tai o whaka hiki video, o ku ata ai live stream ko ia, ai Vipon Media, ke whakahoko ai polokalama. Koe whitu utaki mai i he noa ua taha, ua noa nima, noa ono, noa fitu. Noa ua taha, ua noa nima, noa ono, noa fitu. O koe me whanki tu o akia ni ko whaamu ke o atu e lewa ke tau wakai kia ki mua ke tau mawai. Ko tau pehe pe South Pacific Loans, peke manatu i lewa ko sitalek tu bauia pe mai kautaha no o e whakamaui aia o iloa ko South Pacific Loans. Ko e kautaha e ni ua lau tau e nau tokoni a tau kainga tonga mo Pasifiki i loto Aukalani Nuusila. Oua na ke tuku ke fuwhainga tā ia. Mo lo me kina koe e ngahi mo ua mo e pila kehe. Lolotonga e tau whewa uhi mo COVID-19. He ko osi whakanau ka kato a South Pacific Loans ke nau tokoni koe. Iha whahinga taimi pe. Oku ke whia mau sēniti ai. Ke hau ka venga whawhamiri. Ka venga helo tu. Whia mau sēniti ke abe ki tonga. Pea koe hāpe hau whia mau sēniti. Whakawawe. Koe South Pacific Loans. Pea tene lava. Kene toko ni koe. Ka oki kai ke tui mai. Pea ke tō rewa ho o telefoni. O ke taila ai whika o i whakamaui. Noa walu ngeau, walu, hiva walu. Pete ke au tonu mai pē ki ho mau ofisi. I he whika ua o i Cavendish Drive i Manukau. Pe koe ofisi i he whetaulaki anga o i Mount Wellington Highway. Pea mo Penrose Road i Mount Wellingtoni. South Pacific Loans. I he noa walu ngeau, walu, hiva walu. Lere e nia pe mi he kautaha a veuta ki tonga tapu pea mo wawau ko e tau ataina freight. Tainga tonga o loto Aotearoa. O ku fia mo loto mawhana mape a e tau ataina freight ke whai whatongia maau i ho a veuta ka hoko ki tonga tapu pea mo wawau. Hangai ko ha awe hau container, pasi, lori, caterpillar. Pe ko whahinga mea leo le pe iha whahinga saisi pe. Awe katola, talamu, puha, nau whare, aisi. Peko hawhahinga nau langa pe. Ko e tau ataina freight peta. Tene lava ke ne whakatau ataina i koe aki hatotongi mātu a whakatu i. O ki kai ngata he mau awe uta ki tonga, ka au mau toe o mai whoki mo kontena mea kai aisi. Tuotaha i he mahina ko toa pe me baba, pea mo tonga tapu whoki. O kei hoko atu pe whoki e mau awe, ta e totongi ho katola ki tongi pea mo baba. Pea paanga pe wha e walungeau a e mau container ki wawa i November pea mo December. Pe aku malawa ke mau deliver tu hawhainga puha pe i hawhainga lalahi pe. Pe ka pau o ke whia mau talamu kaume o ku te whia laka ka koe talamu he. Te mau deliver tu pe hao puha pe talamu ki ho api ke wha o whia maalia i ho uta te mau toi pick up. Oua na ke whakaukau, ko ha aku talai hanga mai. Ka ke hau tonu mai mua o ke ki ahi e mau service. Pau, ofa, fietokoni, pea loto i whatawhata mawhana. Wheto daki mai lewa, i he whika telefoni, noa ua taha, ua ono taha, fitu nima, tau fitu.
o lea kia se misi tawatai. Pe te ke au tono mai ve kia mau ia te I Whiganima, Fairburn Road, I Otahuhu. Ihe tau atai na free. Ko e whanangonongo e nia me kau taha Fostina Construction I he kainga tonga o loto Salt Lake City. Lo tonga e tau whiwhauhi pe moe mahaki whakaauha ko COVID-19. O kei loto fia be ai Fostina Construction. Ke kei hoko atu e maungawe ofa he whahaita o momoko e tauni ki ho tau kainga tonga I loto Salt Lake City. Ko mau whahoko foki e ngau e whani I he tau kutoa pe o lave manua e ngahi community kehe pe. Pe pehe ke ngai access tonga I he wahenga Utah. Lolo tonga e tau e wangafulu tupu ko maungawe langa ai I he Utah State. O wanga pehen lewa e ngā wena. Te ke fua pe e koe e ngahi whakamore kotoa pe, ki he nau e whakaongai ki ho o ngā we, pea e whakahoko lewa e he Fostina Construction ai ngā we leipa ma au I kai hatatongi. O tatawai pe koe hae whahinga ngā we langa o kuke fia mao ki he whakahoko. Me he ngā we sima driveways, basement, pe stepu, sidewalk, pe heke langa hao deck, retaining walls, landscape, pe koe hapea whainga ngā langa o kuke fia mao ke mau tokoni atu kia te koe lolotonga I whai ta momoko. Oua nā ke whainga tā ia, he whetu taki mai pe taku o ku mau sani tungua. He koe whai pe I he loto ofa mo e fia tokoni ma au. Pea ke inasi ho tau kainga tonga I he fia o ku ausia e ngai community ke he I he ngawe ofa o ku mau whahoko. O hounga ki he Fostina Construction, e ngahe tāpua ki e mo ui o tau inasi kotoa hai. Pea mo e whakatawange ke kei o ona pe nge ia mo e langi, he ki hi ngāue o tau lava ke whahoko. Ka pau o kuke maho inga ia I he ngāue koe ni, telefoni mai rewa o lea ki a sione a holokatonga, I he malu noa taha wha ua nima ono no noa. Malu noa taha wha ua nima ono no noa, I he Fostina Construction. Beautiful Tonga, okay lere mawhana I bea program a ahi, mo whakamaakolo ai Beautiful Tonga I he autonga. I kai ngata eiga o whaipōpō wangi e he kakai o ngahi tukui kolo, o tatau pe me niua o a o mai ki tonga tapuni, ai ahi kolo tonga whakaofa tau ke maa mo matawa mao pe. O kawe inga aki foki e tak mamata ai Beautiful Tonga, ke whaka ai mo whakaivia e kakai, pe mangahi whamiri he ngahi kolo ke tau tō ai ngahi akau mpakara, matala I akau mo akau tupua pe ke tauhi ke maa mau pe mo lanu mata ho tau ngahi aku. Ke konga pe ia e tau whakamalo sino mo ilerei ke tau huo, tafi, pe a hiko veve I tau ngahi api ke maa mau pe ke tau latai mo manawa I a ea o maa mo fo'ou. Nako I whanau ke whanawhana mau pe ki mo ai mau mea takoni, kai lava ke tau mo ilerei, mo hao me ngahi mahaki tau te fito ki he COVID tahiwa o ka o mai. Ka o mai ke tau Beautiful Tonga pe tau hike maa mo lanu mata mau pe he koe tonga ia o tau lau kau mo pore ai. Beautiful Tonga o ku atu eni I hangalelei ai Tonga Tourism.
Fe unga e poko e manatu I mai ko si I he Ko si e te nofo funga makapeta I mei he mai mei he Kata e fe unga ho o amana ki manatu I mai si anga anga ni Ne uno fo I e moturi aki ko e utape ki tahi motangi Ne mapu asi I malahu pea ke no asi e te manatu Kisi o tahua ne whakapapahu fotu e uluanga lo le vau He ika I te uhanu pelaunga O vete kina maisi o tahua Ko e hiri e ni te ufoki au E kuo mahino mai hota e ofa Isa o kuongo ki hoku loto oto o ngā aho mo e po Pea he I kai lava ke ngalo te umate ai I hoku loto Ne mapu asi I malahu pea ke no asi e te manatu Kisi o tahua ne whakapapahu fotu e uluanga lo le vau He ika I te uhanu pelaunga O vete kina maisi o tahua Ko e hiri e E kuo mahino mai hota e ofa He ika I te uhanu pelaunga O vete kina maisi o tahua Ko e hiri e ni te ufoki au E kuo mahino mai hota e ofa Kaku
sitting up for fire. See it home and let it really your day. See it go over. Ai pesi akaimi mana tu iho kuponga ai polele alunu tu a ofa tu kau kokia. Amusia ha o kakala moha o ofa anga o kune ma o hanonga kau no fomoe ka elaka kata mai ana lawe iloa te keli a isi e ku ofa kamo oni e folo fola ke tahape ho ofa anga. Alua koe ofa anga kau si ihe no ape kolo toke ke o moi asi e kuto e kakohi ia ofana kau si itu e no ape kamo oni e same koko e moa na e tahape. Sitting up for fire. See it home and let it really your day. See it go over. Hai ai pesi akaimi mana tu iho kuponga ai polele alunu tu a ofa tu kau kokia. Sitting up for fire. See it home and let it really your day. See it go over. Hai ai pesi akaimi mana tu iho kuponga ai polele alunu tu a ofa tu kau kokia. Sitting up for fire. Ke manatu koe sila e ke whakamau no ngasi o lato moha o whakakaukau ka e toku ke fua si e ta whakapapau isa whakapohe me amamahi mohe pea te ofoho o asinai ata oku ikai koe hulu e mana tumai i whoke o mate i tahi pe koha fu ulo maki
te liha ki ai Peli au ki tahi Pe koha fu'ulo vai Kai si inona ai ta ahi Ne holoto mamahi Si ifui kumahiki Tua fuko vuna ni tuulai Matangi fanga ihesi Kakapo si ipaluki Mahito akike ilaw Ia mai hoku mamahi Langa si ete si ofofona Tawafu hange hauha hokulo imata Lea ai halatoa Hengi hengi mafuayaka Lea ai polota pili sore ahakea Ala si ita ahine okui fope No fofaka po uli he pili sone Tahine koe ngata si ete lave Te ungata he opo keke mau e tatalite
kau me ama mai e ikai te kinga losi e kupele leo moe mata oe lau i afi o fa soi fua si ita kunai Fitu asi ota kau me ama mai e ikai te kinga losi e kupele leo moe mata oe lau i afi Fitu eni osone neli kitahe aiki isinoni te atete neko aiho piau kakao omni mole mate kako e kumana tu ikoe koi ofa mooni koi ofa vivili i hatalite taula fuhu ono haa kai fope Wisha whakapo na moe mate kua awa siwe malupuna o fetangi meihe moana Nerua o tuula i moe fonua Siofia al wahafolau nete kakaua Hei kai te hanu hei na ako ila ipe He kua ke loto mai koe ia keu alu o hei Fitu eni osone neli kitahe aiki isinoni te atete neko aiho piau kakao omni mole mate kako e kumana to ikoe koi ofa mooni koi ofa vivili i
awaa Siwe malupuna o fetangi Meihe moana Nerua o tugula I moi fonua O te siofia ai waha folau Ne te kakaua Hei kai te uhanu Hei na ako ila I pe He kua ke loto mai ko e ia Ke uanu o he He kua ke loto mai ko e ia Ke uanu o he Isi Italia lo ni kau to fai pe au pule mohanoto Pete usi ikau pete usi ino pakai no ai pe sio kuloto Isi Italia lo ni kau to fai pe au pule mohanoto
Kasi e te pele o I hoto whakapo a musia a musia si whanga I uiha kua tau mu ato nuho o tuli ka veinga kai hoko kita ko hawhehi anekina whakamole mole e si o maafuka e tukupe ke usi I hanu he kua te si ito I he tau I he ana e ku whakakau kau Lewa e malanga o totu a o whatu Lewa e malanga o totu a o whatu Whakamole mole e si o maafuka e tukupe ke usi I hanu He kua te si ito I he tau I he ana e ku whakakau kau Lewa e malanga o totu a o whatu Lewa e malanga o totu a o whatu Lewa e malanga o totu a o whatu Lewa e malanga o totu a